Yang Punamapo, Sarachana Charman Impact News ki Manung Taram no saying, and Manung topic say Moreh not for one community Havishni, Aduga Masiki topic, Chikaridagi, Lapan on the Sang Hajaragadi, Mende Sipop Eastern Command, Ram Chande Tiwari, Manipur ki visit Lakpa, Manipur visit say my visit Simaro and Manipur Irang say Manipur the Tokna River could Tono Basigi, Magi, stock of the situation, Lobu Lakpani, Aduga, Matang Sum Chalakpa, Moreh Chalakpa, Duga top areas and Salapakanda. Thambiba media thamba wafam se tasengna magi exact line do hayo hajaragadi Moreh cannot be controlled by one community haibani Moreh border town Moreh si masi community ama khaktana khunda laita ba aduga control toba moigini haibada masi yagado mande community khudimaki chap chaba responsibility duni maroina mana kanna phawningi se miyam singda aduga top community line da aduna ngasigi topic si Moreh not for one community haibani kariguma kanda 3rd May की post 3rd May है बताए स्वाइदगी दी community सिंग से लांजे न बाहर बताए तो community में हम से अदुका हंदर की 2023 की May 3rd की मखा तारक पर न तब आधा 1990s yung pagkanda 1992 odoy dagi na 1994 95 odoy chatharak pa kanglup anigi marakki adugumba ungkhatnaba conflict aduga communal class su hana leja handi leidi leramba Moreh da aduga Moreh se thadorokebagi area am su leitabudi nate aduga overall da mayam sum mayam mapandagi lakpi khangde aduga ai ba sing khangde any swaida security kari expert khangde moin highway with the border town Moreh se always carry a little structure of cosmopolitan town haibaduni mayam punna leiminaba mayam punbagi structure ma adugumba ma di tum manglam chattagi tum urga lai haibani aduna lai wafam de mase makha tarakpa irang sigi matungda cosmopolitan gi pitak tawba magi phibam du hanjalakadra haibi wang ma thok nate lorna kupna khana janaba tanjani lorna rankin verification gi aigi yet thang thang phambi bisi khurai jama thawba vice president ipsani yanan bada ai khurai jama thawu taram nok chari aduga athawba gi oi delingin verification Dr. Thiam Borot associate professor CSSEIP Manipur University ne oja borot taram nok chari adu oja borot ki oi da ai ne yet thang phambi ne jari bisi maibam dhanabi editor huelan pauni magi statement je khoi we do acknowledge okay je khoi acknowledge ta we aduga highway wafam si chumni aduga it's not just Moreh. Manipur itself cannot be controlled by one community. Manipur da khundaminari ba kanglu phuru khudimak se each one of us has a right to live, to grow and to defend it. Tabudabu hairi basigi that is what ekoina suk kuiba matam sidesda ekoina defend torga laiba the very idea of Manipur and ekoina hairisi adugi inclusivity adugi idea of inclusive existence to have ado ekoigi handaki tholaiba thodokshina maram oirakanda somewhere even one of the top officers of the Indian Army had a sense somewhere that Moreh is being targeted or being threatened to be controlled by one particular community. Adu bagi attempt ama tawra haiba man ba monda sense ama lerak padagi adugi magi statement se thola ine it's more or less like koigi message ama pirakpagumane a holistic message that don't try to control it. This cannot be controlled by one community. Moreh it's very much important economic center ni masida Manipur da leriba Moreh da matam kaya dagi khundaminaraba each and every whether he may be a minority, there may be a minority or a majority or a newcomer or a latecomer, everyone moi leriba khundaraga leminare ibasingdo makoi mayamgi rights and privileges loi leibam thui haibadu mana asi haire ise it is also an indication that Moreh is being threatened to be controlled over by a particular section. Haibadu reflect on it mai thamjaya Manipur se dum koi adum hanra mamang dage dum koi na peaceful coexistence koi leiriba purup mayam si punna santi oina nungsi chanana hingmine se haibagi masi khulaw se yam punna lawmin lakpani haidare aduga basically border area da leriba Moreh town jina maroina mayam na describe tong si
cosmopolitan na sida lairiba purup singse ayamba Bihari, Nepali, Tamil, even moigi keno laisang bo laigram ne haitare digi tongan ba purup mayam punna lemina ba akoigi maitai jo maroi ba dura ethnic community moina koina lairam yumni dum historically yang kaso adu masidais handaki laiba kanglu ki irang sina displacement lakpadagi akhoi chu tama kan chang bangam dabagi kwani adubu saigi hana leiriba hanigi phibam da muk halaki haitara ga ding saigi Eastern Command Lieutenant General RC Tiwari amasung saigi 3 Corps Commander Lieutenant General Harjit Singh hai makoina tim norang mogi Moreh da unagi ba tongan ba community leader sing ga unagi ba koina Moreh si furup ama kaitana control to where I masidi cosmopolitan town amani na mana hai gi bu koina changjala ba yamgi khongjang sindadi adu hoi adudi yamna kaitare adum support to where maramdi saidi akoigi yamna chauba akoigi ju role ama lei thaina akoigi historically yeng matamda maitai gi ethnic societies na Moreh da lori ba role even akoigi di mayam punna leminasi adi even akoi kai haitare akoi si Manipur si akoi amata oina kaidana ba akoi amata oina hingminasi haibigi wakalon ju dum sakla lakmani adu maroina sidaida koina tongan ba perspective da koina punna lemina ba haisi condition amakakta koina yengbai sagi issue ma phongphong san leije akogi border da saman khada ba adigi free movement leriba si even home minister Amit Shah na su masi free movement regime scrap torni adigi border saman khajalani masi hana koi phasana hana address wam changi maram ding sagi border fencing tawda basina koida maroina sagi kaitare koigi drug trafficking gi oiba pm lakba adigi arms smuggling kuju kalai production tawba adigi atopan illegal immigrant ki watok lakna ngasi gi koi Manipur da thoiba tawdok sisu parliament session da jo high gram illegal immigrants sings na maroina thohalakpani sidegi da kulai pai mayam jangchalaga state forces landa ba yawrimni aduna mstei dai koina huji uba ya basakam je koina phasana identify tawgadabasi maroina mamang sai mi gi tarik hom degi tholaiba kanglup irang sida ngasi tha mapan handle pos saktam juda koina aina huji uri jai aina sum analysis tawda hom ton ubhang ha displaced people lama huji hanjandri adigi ani subada valley di huji pharajo peaceful gi peace kradi oi reng khali ko mausa gi oi bada phibam da halak prank khali adigi atopamna koi gi singya tam ya lojing loya dadi huji gun fight chitori aduna saktam om ji huji lairi aduna huji to wada basi displaced people sing si kamaina mai gi masagi maram dang honjan ba duga masagi gun fight tori ba singya tam ya da peripheral area da masi kamaina koi prevent tawani atopama da ngasagi aina valley da lei ba peaceful coexistence hena sidaina sina muk ko ne hena marata na chathana ba amuana koigi economy da semilonda kahen dana ba mong da koina kai to ba maram di aina sum khanjab da koigi Manipur si ngasi gi kanglup ki rang sina ikoi si yamna sothaba leiba ama oyogdore si aina sum analysis to da phangjaba haitare khudam moina harba koi si north eastern region da Manipur si one of the poorest state oi rakoi pm le maram di Meghalaya da ngarang chief minister Konrak Samana is Meghalaya will be 10 billion economy in 2027 and October ni makoi si makoi GDP double growth ohela da bani masidi da makoi na si Assam ga Meghalaya ge border problems solve tawni aduga mokoi trade amasung investment da hena kumang chasolani amasung livestock adi horticulture anything diversified area da mokoi patana mokoi investment hingalalaga mokoi gi GSDP je double ohenni haibagi atadi north eastern region da leminary ba state sing si da Manipur ji kai haitare akhoi hujik leiba kano situation ji akhoi meitai sing si tongan ba district of fauna chat pangam ne haitare ko awang da makha da maning da aduna masina maram oidana akhoi gi trade ta kai da akhoi gi laloni tik ta akhoi gi tongan ba akhoi gi no sei da yam na restriction lakpna akhoi gi economy sei da ban yam sotha hobadana akhoi ji regional kano situation ji da akhoi ji north east Manipur ji khoi di wa ba state ama oige drana sigi context sei da akhoi gi Manipur gi CM na su akhoi gi Miam the promise ku mama to even Irang se lejaraga so Manipur ki economy ji next 2030 da koi si 20 billion economy oigadabni adigi masidai da koi gi GSDP ji 3 times single ni kaina haibagi miam da phongdo gadi koi si kitang
नॉर्थ ईस्ट की लेवल रीजनल डेवलपमेंट अखोई कनोमा स्पेस लेगनी है मसीगी कनोजे अखोई पीसफुल को एक्जिस्टेंस आइडिया ऑफ मणिपुर से कमाइना अखोइना हुम्मगा पुगदगे मोरेद होजिकी चीफ अखोई कनोना ईस्टर्न कमांड हाइग्रेबा अखोई डेवलपमेंट है इंक्लूसिव होगदमनी फुरुप कांगलुप नोइने यावगदमनी पार्टिसिपेट तौगदमनी हाइबसि अखोई मसीगी मोंग से अखोई मणिपुर की सेमीलोन से ट्रांसफॉर्मेशन लाके अखोई लेंगा की पॉलिसी प्रोग्राम अखोई 2030 मणिपुर की GSDP डबल हेंगलरनी काय डिक्लेयर तब चंगे नत्रदी मियाम की थाजबी ट्रस्ट डेफिसिट से कहीं मांगदना है राउंड समय थमजगे ईस्टर्न कमांड की अखोई कमांडिंग इन चीफ को रामचंद्र तिवारी ने माई ngarang khongchatu Moreh khata su nate behang da su chatli masiko behang da su chatli aduga magi do accept Meite Council Moreh nam lei Moreh gi lup ma adu khaki mi yaudaba ni atai loi yawe hai tai moi mi phamam bangto ko to na ma ga intelligence lakpa natraga unubagi khudong chaba phangdaba leram gani hai di loina displace to wai port ma lei bani na da ma hai du su yam phajai ma hai yam phajai adagi even na threaten book the way noina security forces na Moreh da peaceful coexistence hanjalakna honarak pada madu da noina disturb tawraga di akhoi madu pangthok hom thok security gi akhoi thabak sing pangthok kani haina phok adu maina phok thamba pot ni adai da aina haini sini adu phajaba pot to hojik da hari ge gino adu yamna phajaba adama masa maksu Eastern Command की Lieutenant General अमसु ओइदना लेबा GOC ओइन लेबा अदुना फजा फोटो after 9 months मा होजिक हाइ केगिनो अदा अखोइ की मणिपुर दा होजिक तौरिबा थोइसे ngasi su BSF am so iba te pung teret khare hel padaida sugunu da BSF personnel ma bullet injury oi ba ngasi so still ngasi maksu ngasi haidi February 17 aina haibana अखोइ मणिपुर दा होजिक लाइदिबा सिनेरियो से मसी अखोइ की CMAT हाइबम नै माले मोइ चीफ मिनिस्टर RTC तेमांग हाइबो माले नत्रगा Ministry of Art and Culture नत्रगा North East Zonal Cultural मोइ की अदुदा लाइदिबा मयाम मोइ देगी सेंधंग लौधरगा था अमगी अनिगी 1 month training कम production गाइन तो वइ भाबोइना लौबु सुंदे था मा ट्रेनिंग कम production तौरगा अदु लोइसलकपदा प्ले फजबंगो पुथोकपा ट्रेनिंग यावरि मियामदुना नत्रगा थांग दागी ओइरो आर्ट्स एंड कल्चर की ओइरो थिएटर की ओइरो लीला की ओइरो ड्रामा की ओइरो अदु माइनगा तवइ फियम सुम लैबुदु सुमदे ममदी मोइ हो तिवारी से अखोइ RC तिवारी से ngarang खतरा बबांग खंगिस Moreh होय थोबुसो हाइदुनी not only Moreh as a whole Manipur handak chahi tak do ani mamang chahi Shanghai festival dugi moto kari ofige festival of oneness haraga ethnic group me amsi represent over heritage park ne ba murang khunau da lupa crore kaya sang symbol da tawri miam do langni point di mana ngarang hai se adu boja wa ma ngarang gadang hai ke gino natraga ngarang gadang khangbra sine koi langni question then Manipur si होय ख्रिस्टाब दा हारगा दी 2024 ने अखोई की जिसु सिर मतुंग दगी थिरकपदा देन सकाब द लई अखोई अशोका की निंगथौ अशोका की मतुंग दी थिबा चंद्राब द लई अखोई चंद्रगुप्त कनो दी थिबा अखोई मितेगी ओइबा मालियाफम फंबारोल हाइबम लईबा अखोई की मितेगी ओइबा सही मसिंग थिबगी अखोई सी अदुमा थिरकपसे अखोई दी होजि इंग्लिश की दी हाई दी क्रिश्चियन इरा दगी लो मतम दे अखोई 2024 नेबा अखोई की मालियाफम फंबारोल सी दे अखोई 3000 अबब तनेबा अखोई होजि लईस ahead before कनो दनेबा before अखोई की जीसस क्राइस्ट की ममांग दगी अखोई सही मसिंग थिल आनेबा अदai दगी हौरेगा गसी 2024 होइना लौरसेबा मणिपुर हाइरिबा मैत्र बाग हायरमी कंगलै पाक हायरमी अदु अदा हाइनिंग बा हायरसनु मणिपुर एना लाए अखोई कमन सेंटर केनोमदा मणिपुर हाइबसिदा लैरिबा फुरुप 53 सिगी मनुंगदगी इंडिजिनस पीपल लोरिबा मैतेसिना अतोबा फुरुप अमा तानबा करम कान याहरगे नोइ मणिपुर लैबिया रोय मणिपुर सि नोइगी नते बट मितै हाइबा फुरुपसिना करम मतमदा लैमिनरैबा मयामसे नोइ चक्रो नोइगी नते सिदि अखोइगिनी
ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯒꯦꯕ